Hasiko gara aurtengo mozorro erakustaldi jakin. Aurten 6 parte hartzaile ditugu. Gela maila bakoitzeko talde bat sortu dabe. Eta aberdan hori gustatzen jako. Lehenengo taldea, etorri mesedez, Laintxiko Katakumia. Etorri Bane, Oian, Irati, Izurkait, Ana, Ander, Mikel, Olatz, Biar, Uxue, Laida, Aitor, Joanes eta Izaro. Aurrera! Katuek bezala dantzatuko gabe. Empezará por matikizotenas Zu ikusten bazaitzu Amen nire ondur Kantu empezará por matikizotenas Zu ikusten bazaitzu Amen nire ondur empezará por la tiquizoteca Subiste el pasaje a venir de honor Caretik noie, ezikusko zaitzu postabe Pero imintzen da zubita zau Zelako neskakatza duen Maribide Teukero modu txurrizune Para chocolate tan gustito Canto empezará por matikizotenas Subiste el pasaje a mentir de honor Bueno, urrengo taldea prestatu zaitxie, denok zu, eta etorri Nora, Naia, Peru, Jone, Onar, Ane, Oiane, Maili, Naia, Jorge, Jone, Jordana, Lide, Laia, Inigo, Naia, Jone eta Maia. Eta denok zu abestitxak dantzatuko dabe.